Pentip semakan ke jumare tengah kuat ban pentip yaitu kiba mut ban late mare sepok tawang marsan ke ban long la arf sau tarik te la empat register no kloi ka la jan kut hi kim thore la no gan kut ma la dap la biang por kin kut no close no te gitu mut ban late te sa register no te tu ku kwa ban late lang ka ban pentip no kam kloi yanga ini nomor pun udah handit sama tip kamkloi bat tiap betul baik kali kenang bang ngelak ban book no kali kamkloi ban biang lot bro kan nomor ban ngelek kulis ban bro season 4 ke tip nam ta cing mare marathon tekan don kawai biang ke cing mare la sau terik kene katio ban wan aksi sejan kepada jongka wildlife week celebration araja absan Iswa bangan pentip sepangane tengah pentip ru itu bakali sepangane ke cing mare kepada ka 8 Oktober kepala penyai dekat BJYM te habai David katu te kalau kod ma omlong subar register te bala dep register labiang te katu phaban reporting hadu samajim step hapo state central library kenapa kitu bala register kan mau kan employ message ere tang ba dep register la successful la long te giwe bede kibampat dep register ba kalau kod nadu tu kapori kalau dep kod te mla subanyo te kan don sakan hi kuwe gijing mare Wildlife Week Celebration 2025 Human Animal Coexistence Third Run for Wildlife. Tiagane la organize ka Wildlife Wing of Forest and Environmental Department Government of Meghalaya in collaboration with Ron Meghalaya Association. Tigini bun kategori bha ka race jongane iran kategori na do boys 10 to 18 years 1 kilometer, girls kaju then male adult 18 years to 40 years 10 kilometer. Then female 18 years to 40 years 7 kilometer, then veteran 40 years to 55 years 7 kilometer, female 40 years to 55 years 5 kilometer, then senior 55 years to and above san sejurong 1 kilometer in Teru 1 kilometer. Now yaki person currently serving in army, police, fire service, paramilitary are not allowed to participate kepada pulit dari siapa yang bisa reban participate ya gidon bun bahai kategori nuri teman ada barang red bun kategori bagane dan masih power dan banyak kilometer bertatar di price 6 tak nung job kilong winners prize men 18 to 40 years kan long sipo jaban nikong nyo hajar baar bat san hajar balai tenam ta ki women kadai winners prize women 18 to 40 first nyo hajar second san hajar third la hajar tenam ta ki wewe kategori pada kini ki veteran bat kini senior kan long baik san hajar manikong lai hajar baar bat ar hajar balai angkar baik ki boys tu ada katuhi all other categories kini ta ban register kene kadai offline mo kadai offline pia ban lek hi segane ka building starting of finishing line kan dai dapo forest management building lower lachumer date 4 October 2024 kadai South 3 October ka reporting time kadai san sedang step ka sedang pada dru baje step kenapa registration kenapa pihaban registration kadai art khandai laipo bat laitrik Oktober arjar absan tingni laisi ka timing kadai 10 baje step do san baje janmit hablai hapo office of the divisional forest officer Khasi Hill Wildlife Division forest management building first floor lower Lashumer Shillong tekane kadai offline pihaban lai hapo lower Lashumer Kanega Building, Office of Divisional Forest Officer, Khasi Hill, Wildlife Division, Mova. Number phone rolai, laban phone ini number phone berapa ini, artilik number phone berapa? Sekali bini makin namza egian kam dokumen iu beribandra kam iu ban submit. For information contact pra new kendai sau ar lai san sau pra. But new rev not kendai not new sau lai. No entry fee. Yang pertama sekali mafi egian kam habis berkene. Te nakne ka junga banti beket kum kane ka poster bla dap yo kane ka poster etang kan nei kulej bun